Manipur Baptist Convention ki President Oibiriba Reverend Dr. Mathanmi Zimik, General Secretary Reverend K. Losu, Cabinet Secretary Singh, Association ki Secretary Singh, mayam ki mamang da aigi ikai khumnaba pongtok chabani. Ngasi Quinquennial Congress hasi committee sing busu aigi harau nungai butu pongdok jari nakhoi na nungsi biduna ningsing bire harga meeting isi damakta speaker amoina yaurakna bakau pirakpagi damakta su aigi harau nungai butu pongdok jabani ishor gi aning bani haibisida aigi wakhal da chingna baleite. It's a great joy and an honor for me to share the same pulpit with Reverend Dr. Aketo, the General Secretary of CBC NEI. I still remember the song Furahini Hallelujah you taught us in the music class in Kangpokpi some 40 years ago. I have observed one thing in your life, that the Lord has granted you a good health. You have not changed a bit till today. And I'm looking forward to listening to the message you'll be delivering in the next services. Blessings in trials, haibase, ngase yuk ay bungangna na ba, piba pisoy ni. Awa anang tarak pa, changyeng tauba maphamda kari bor lebage akhoi ayam bana blessings hairadi taibangda Christian singbu isona thaujan biduna macha oibagi damakta ngak sen biraga awa nang pum namakpi lapthok halle haraga nungai yaipana ingna tapna hinghan ba haibse masibu bor oina khanning bani adubu awa anang leiba haibisida kari bor lebage haibse akhoi mayam na khangan bani ishor si achummagi nahaki kanbi ba mapuni hairabadi masigi ishor akhoi na khurumbe ba ishor sidi macha singbu chautha thadokte kana busu magi punsi si artha leitana panghing hing hanning di responsibilities loba khangba mapadi macha singi punsi ai phanana bagi damakta yamna checksin na yingsin bibani ana akhoi Christian singi sibu asing mamapa isor da mahaki imungda akhoi sibu kausilakpa matamda lamcha dauna akhoi bu hinghanning dabani. Spiritually, he doesn't want us to remain as an orphan. Warak people leitaba watem people leitaba mi singdona akhoi bu hinghanning de mama mapa leitaba angang sing ngasi matam asida moigi awaba kaya marum gi manung desu chatning bata chatpa tumning ba matamda haugitam ga matamda magi khushi da hingiba punsi se nungai ba dawna su khalli mama mapa leiba angang sing desu mara amada moi sibu yengu ba matamda kalak chei ai bu sine tatna chei bidana sitau gunu athing ba yam leitata ining tam na aina chatning ba challaga suning ba suba yarabati ko haina wakhan khanba apang ba ngang sing chu leibani adubu nahak yengsin biriba warak biriba ima ipa leirabadi ishor bu thagat kadabani ana Christian amoina ahan bada blessings in trials haibase akoi la ngang lakpa matamda aina ningsing hanning badudi akoi bu ishor na porbi be khwaidigi achauba habdudi mahaki macha sing Jisu Christ ki mapanno oi hanba habsi khwaidigi achauba bor amani na khoina first Peter de yengpa matamda masiki chat verse 6 sida yorokpa matamda mana 3 dagi sorbu thabagi maram si haire Jisu Christ ki mapana aduna mana ashibri hingat pagi mapana na isodno akhoi sibu mahaki imungda anauba asada pokhan gre hen amasung ishor gi sarga gi oibu yumlep charado akhoi bu oihan gre loina makse ishona pina bikraba borase mahakna sargada mahakna ngaksen biraga mangba suplai leiroi hani
Masigi tong jab si ningsing ba matamda, verse 6 sahabadi, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Masibu pangkraba nokoy mayam na hujik taibang si leiring da. Sang da ba yadaba Christian ki growth ki punsi sida. Sang da ba yadaba awa anang trials ki amrum la abasu pukning handaba tawbuno be exceedingly joyful hai. Toy dog handog na untong na haraw jaba habdo. Ay koy ki oy halu hai na sum na hai ba. James ki lyric suman hai, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ay koy bu changyeng si pirak pa matamda, trial si pirak pa matamda. Ay koy bu tuhande, manghande, adubu akoy si bu mapung pahale, kang bisida mapung pahale. Kana kumbagi Icha singbu, mama mapana, future ki makhan bir herga. Nahakti NEET ki exam si yauro. Ishona chan birabadi, afaba institution de sangye herga. Kona mayam ki sheba tawbiya no na bagi damakta. Phajana lai susi tamo haina. Paisa tha dara coaching si law halle herga. Pramani. Noi tamning ba college na taga afaba university si phangak pa matamda. Mama mapasu angang sing tu si yam haraw bani. Afaba institution da tamna na bagi damang da selection lawre hai ba si phau ba celebrate taw nei hai bani da. Tamsu tamdri ba. Adu da tamaga phanglak da ba suruk tu phangdri ba. Adu bo da tamna na bagi damang da admission si qualified tawre hai ba da yam haraw hai bani. Sigama institution si da afaba scientist am oirak ba doctor mo engineer oirakani haibagi mafam sida admission phangkhaba mi sidi awa badu khang heraga discipline amagi manungda hotnarage haibneda mayamna sanaba matamda aidi sanaroi mayamna tumba matamda di aidi makeup thoklak leigani mayamna lai thokpa matamdi aidi discipline amagi manungda Chaning bacha dana, chatning bata chat dana, akhang ba awa bagi punsi du haurage habni. Adugi akhang ba awa bado, madu puna na bagi tanja pi ba habse, laibak phabani hai na khan bani ni. Akoi Christian singi punsi su, spiritual growth sida, there is a pain of growing. Angang karana, normal oina chawkhalak pa matam damar amadako. Magi wisdom to see how galak pa matamda masi chik pa siya arum bhaw ba haubuni laibak thida sera phange haidi angang si sum chawkhale normal ni maya si mapung phana haugale haina maya haugalak trabadi lon thorak trabadi akhoi wakhal da nungai taba adubu chawkhalak pagi in khalak pagi ana ba hai pa se ai khoi gi Christian gi punsi da spiritually akoy na chawkhalak pa matamda awaba anaba haibisidi ishor na akoy gi damakta pirak pani haibise akoy na ubu phangi Hebrew gi chapter 12 is the pabam tamda sumna Hebrew iba na pasana haibdi in your struggle against sins you have not yet registered to the point of shedding of your blood time noy gi punsida nang na Christian amoy na Nau na pokraba isor gi macha amoina nang na taibang si hinglingai da athiam madu nang na lantheng narak pse sigi manung sida nahak ti ngasi yoba phawba athiam natraga pap tu bu kari hai gani mukna sanar pamdam I taba leitri hai Jesu Christ di magi mang da lepi ba pap asig mukna ba matamda athiam asi mukna ba matamda Mana kayagi matik katok prahabdi achumamaki magi haksang da cheli ba easy chentabani humang kang na khang bani akhoi gi punsi de di akhoi di adu phangdri hai mana habdi mapana masa sibu thogat pi ba address so budo nakhoi di kau thok kre ko haina Proverbs chapter 3 gi 11 12 si quote tor ga mana hai my son do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you.
Because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as His son. Ishon machani haina lushin krapasing adubdi. Isani haina mane meeting isari meeting de yeng libo kuding makasibu. Ishona discipline pigani haini. Ishona warak pigani hain. Ishona tambi tak pigani hain. Nahakshi warak pig suruk pangdrabadi. Discipline ki punsi si pangdrabadi. Tambi tak pibudu nahaki suruk oidrabadi. Ishor si nahaki ipa oiram dabayaye. Ishor yi machasing kuding makpu. Thawai gi mahi yanan bagi damakta ishona wara watem bi ba haibase leibani kari gi damakta ishona akhoi sibu trial sipi buno aina ngasai haibaduna na ki chan pa duna aphaba university to college changrabadi makhoi si tha khudingi tha ani gi ahum gi hapta gi numit khudingi test leibani exam pibani magi the hot na herga mois na testi adum dum moigi singba haibisi mathang thangat pa yar para yadri pa have to changyeng to ba have tare ko akhoi gi Christian gi spiritual gi walk to su ison adu gi changyeng the pi have ni exam sublai leitaba question subhang hang daba exam thadaba college apapa college din tapni ko apapa college sing sidi si clear oi ga tapni. Problem has to be presented, and the student has to solve that problem. Adugi solution to purakma matamda. More critical questions will be given, problems will be given to solve. Ekoi gi Christian ki punsi sida yai rekna hujikti ai mapung phana chau grab stage leite kana kumba amana hujikti ai di Ishor ga nakna drapsu Bible pa drapsu thawai ge exercise tau drapsu aidi yare mapung phare haba mekai sidi pumba hauraga dabani sot thaba hauraga dabani. But as long as you are green, you are growing, nangi green oiriba sangi ba ge masak sidi nang sisum mapung phadri inkatli habi ge masak ni adubu nang na yellowish oiraga mun khrebadi mathang dati pumba howe hena thawai gi punsi de sum kakhatun lei ba habse akhoi di lep yadabani laisol isaida akhoi na David ki testimony si mana isai si lengba matamda mana kari haibra habdi 119 Psalms the mana hai it is good for me that I was afflicted that I might learn your statutes. Ishor aibu nahak na wahan kibado aingonda khangan kibado aino gi khallage madu aphabani haina khalli kari gi damakta no haibadi aina nahaki lambi do aina thijili khangye hainu. Before I was afflicted I went astray, but now I obey your word. Aingonda wahan ringai dadi aingonda di chaina to thenghan ringai dadi ai sina nathai ra challe haujikti sori bungo nahaki khutna ai gi haksang se thamlakpa matamda anna basi khanglakpa matamda discipline si pirakpa matamda ai amuk achum lambi du da hanjile hena David na hain. First Chronicle chapter 29 da yengpa matamda ko David ki punsi si David died at an old age hain hain. Aduga David ki punsi si he enjoyed a long life, prosperity and honor. A man after the heart of God. Ishor biyam na nakshan na leiba David is he. Punsi nung sang ba du ishor na pi hai. Punsi sang ba kakta nate. Ikai kum na ba honor have the mari pangye hai ne. Amasung inakira kulle hai ne. Aduga maasibu aina pankibadona ishor gi thamoi da yam nakna bani pani haina khalli magi punsi sangro punsi sida ikai khumna ba mina ikai khumna ba honor du pi ba punsi se award pa leita ba punsi si hinge herga masigi punsi gi banung sida magi testimony di it was good for me to be afflicted. He admitted that he was a sinner, he commits sin. Ishor gi machang oirak labasu masi amuk hanna ishor gi mamangda mana pap toba habse Bible si akhoi na pap kanda uba phangba akhoi kana su mapung phaba leitabani
David ki punsida mana hingiba punsisi ishona garamna described to Abraham, and David shepherded them with integrity of heart. With skilled hands he led them. With that skillful hand he led the people. Mana leader oy bahabase icham chamba leader nati. Mahadi a very skillful, a very gifted leader. Akoy ki skills si develop to bahabase tiko pesana lay biyata. Integrity of heart you cannot buy with money. You can buy the certificate with the money. Nangi the skill di yaw draga skill yaw have a certificate si lan hai jilaga lay biyabni paisa lay rabadi doctorate chu lay biyare hojikti. Paisa lay rabadi anaba yengbadi haitaba. Aduba anaba yengba haiba meaning have the title di lay biyaba dangerous akoy society to ko. Aduba character ka skills di paisa na lay biyataba. Masigi skills se, masigi character se develop to na bagi namagta. Ishore na David we process to bani. It is a lifelong process. Akoy Christian singisina ishore gi macha amoy na mapung pa na akoy na higna na bagi namagta. Ishore na akoy gi punsida awa anang ana ba hapsi pirehe hapse akoy kauphatte ko. Natrabadi karigo matamda marup mapang sigda akoy na prasna tawrag up wari sana bam damda. Ishore na su ay budi nung sido maleda. Nung si haiba iso lay hairaga maru mapang singi punsi ng di moy bidi por piba mali ay gidi isa singbu oiro ay gibu oiro imungi oiro loy na makasta awa bakaktang awat bakaktang ay iso na ay bunong si da baza la habse ay koy di hek conclude to kan ba adu chumda bani nahak ni ishor ni macha oy krabadi nahak pu yeng sinbiri ba habse di ishor na oy krabani Achumagi ishor gi macha singdi magi punamakta nantaba adubu bor gi punsidu marang kaina phangna na bagi namakta achum lambi da halak na ba ishor sina akoi sibu awa anang si punsi si tahalle ngasi taibong bando ko 76 years kumbo oikre Christian nupi ishor na to erga amuk ke yum da hanba kanda magi wakal si guilty conscience na loina thanba Tamoy siyam na nungay tab isor kari kino ay na hanjin na pap sita sum lupto na laybase lambi mapuraga isor ay subu honga lohay lay sabi amoy na pakang amoy na moy gi tamoy gi apamba apay badusu yam na kaurang jaba pam jaba adubo du phangna na ba kok na ba moy na tabak na pangtho ba matamda maning da innarak pa have to di wakal da nungay ba ing tab du pirak taba Maram maduna mana isor partna to si isor na paukum pibi haini. Karam na paukum pibi bra herabdi. Ma si nongma. Ma de chingka ba pami sagol tho ba pami sana ba haib si yam pampani. Yam na hakchang si keng laga hakchang pa ba. Adu yak oy na nahawring na masak matawsu phajabani na. Nongma moy na samadru sat laga machi mokoy chat laga iroi ba mapire. Moy chingtho akpam tamda doctor na mga na haire. Johnny, nang punsi chupa, nang kikutsit na biyaroroy, kong sin na biyaroroy. Mo sidagi, 4-2-3, presik hay magi. Sidagi, lengpan side makamakay si sigar paralyze oy. Maru siloin kok to eherga. Doctors in operation to rak pamatamda. Isor ay ngamoy. Masi ay ngamoy. Ay sijar krege. My boyfriend Friday kutingi car maninda nungay na pamin na bunupa na yenge ay ngamoy nangonda ay amuhan na nung sibo ngamoy na tador chakre ma si sining nga iso na mabusihan na dana iso na angap papang na mahakuhongan ba hapse nga si Christian workers singi marakta makok sidigi mathakak tangangak mathakangda ling ba yari ba ngang ba yari ba wakal lady ba nupi se Mangonda na productive oiba Christian atop khangdi ko iti. Angak pani hujik ma si paralyzed au khamatung da 2010 dasu magi breast cancer third stage yor bise masi amuk breast lo thoka chemotherapy si piba matamda magi awab si hai ningai lekti madi chronic pain ayuk hokat pa kuding gi man hai
ยาไอ้สิบุนุมิตเสียมุกไอ้เลี้ยนมึงงำกระตราโกเฮกเฮากันลักพกีมายาสิมีตัวเป็นทินบีกันดับนี้มาซ้ำสิมีตัวเป็นเชกบีกันดับนี้มาสิมาปานทุกปาสิมาสามาตัวมันงำดับนี้นะมีนะพีสิหงดกปีเรกเสียงดกปีเรกเตยทุกปีบ่หายไปเสียมาหายบ่มาสิลกี้เห็นว่าบ่เลยเตะอดูวิปุ่นสีสิมาจะฮียังเคยเห็นขังเลยมากิปุ่นสีที่17 years ขัดตันนี่มาคุดมาคงสูนะมาสุครูเซตกยาเด healing ministry กยาเดจัดเล่ฮะก็อันน่าบพักดราให้เนาะกันนับประชนาตัวนี้ส่วนสุปีปีทับนี้มาสุอิสระบุวารูบนี้มาโนงมาอายุแต่มาร์ก chapter 1สิปารักปมาตัมดาอิสระมาบุงังปีให้การิงังปีบราบดีจิสุคริสต์สินะอันน่าเอกเลยมีกยามารุมสิบอันน่าอับสิพาเลรกานุมิตังไว้รามาเสมานะจิงดะกักลกประชนาตัวกระอายุกันตาเสปีเตอร์คอยมวยมารูปสิงสินะจิสุบุคุยทีรกาอันน่าบมายามนังไงดุเลยรามาจิสุคริสต์สิงได้กุมทรักปมาตัมดาปีเตอร์เนี่ยจิสุดใครสักขีบโนยบุงอนังดีอันน่าบมายามสินังมุงไงดุเลยเรเน่ให้ปมาตัมดาจิสุนักเรียให้บราฮัดีแล้วaku atau pekunggang dah susah lagi. Aduh, apa bawa pau gospel si, sandok si, masih kita makta ai pok peni, masih kita makta ai taibung dah lak peni, hai berkanda. Joni nak kali, karam berjisuno. Anak mamayam nasi ngai lere harga. Atau pekunggang dah cat lagi. Taibung bernama pok lak pahai besidi. Anak berpahan nana berdusu maruoi. Aduh, bukai diki maruoi ba priority di. apa bawa pau sandok na nabani habise khalak pakanda Johnny gi punsida ahong ba malai ma Israel da Middle East yam chat khrabni Bethesda gi pool du America da leire herga wakan khalle herga man imagine tawrga pool da chaladi ma su phagadra haina wheelchair da phamlaga yam toin chakre mari gi pool da chalaga thaina mamangai da Jesus Christ na apa anaba pahan gibudo ningsing laga masu phagani hada mit ta pitara ngai bini sup phatte mana ngasi haibadi 76 years surup tamdadi aine ai khut khong ase yauraga ishwar gi manakta gi lapthok pa khut khong ase yaure haraga ai leng ba yadaba mi mana ishwar pumkat kat laga magi blessing pang bedu go on no hade ai sup on roi hai ai khong si leng ba yadana khut si leng ba yadana awab si puna ishor gi bordo ai gi suruk oi jage joni na muk hai bani khong tek pa phali ba mit tang ba phali ba ji sudu na kari hai bra nang gi mit tu na nangon da pap to halbadi nang gi khut tu na nang pap to haldi khut tu khak that lo mit tu ko tho literally ko to haibadi natabani adubu nangi apaba khut aduna nangi phajaba masak mataw aduna nangon dei sordi gi lapthok halbadi adu da kari por leibra haibani ta adu gi surupudi laira rabasu hakchang si sol labasu lairik laisu haitrabasu nahak ki ason maduna maram oiraga nangon dei sorbu nakshan handuna leirabadi madu gi bordu phangjabane henna phatra haibse aina hanasu pankre aigi ipai amalai isi cousin sister bu mana lobani matam mamada 1993 gi irang sida akhoi de su ikhang khangawdana ayuk amada akhoi gi khungi yum si 40 houses si mai chak thokre mi nipan se aigi khura yauraga moi angang apik si yauraga sigre masi matam sida aigi si thokpase ma si nongmai da mapuk ta som kap si sum phaudo arga marin ka nongai maru madi si mamai sida kapaga sina mamit amasi chap chana lo thok pi khre hingani haina khanda bani rims laikan na re harga sum magi mapuroi bai pai sina seba tawre harga chak thongi nongmadi pressure cooker to pukhai raktana ipai ge thabak se ising asaba makai du haiji le harga loina pok thore masi nurse tore ge seba tawre harga masi khara kanglak pa matamda ibai si nongma
สกูตเตอร์ไปแล้วก็มาปานทั่วก็มวยยุ่มสิดาสกูตเตอร์ทุ่งจิลักปมาตั้มเดสุมังเดตุสิเลร์ก็มากิริบสิเตะมาคุดเสียมุกเตะอดมลูกกบัดเลียนตาบัดงนะอาวาบมาทักตาอาวาบสมหลักปะมากิคุดเสริบสิกติกปมาตั้มสิดามานักครับพรักปมาตั้มดาลัมเฟลดาไอ้กิควอเตอร์ไลอาศิมากนุปาไอ้นุปีในชัวร์พระสนาโตบนี่ชัวร์ทาวจัลปิวทับกฟังฮัลลูนักเชบาตาวเกนะชัวร์นั้นทับกปีเน่อิเตยนาวบุอันนี้มักอุจาโอยเลยอุจาโอยรักปดกดียุมสานนบแพลนหูเร่การีเลยนนบแพลนหูเร่ไปซาตุงสินบ่หูเร่ชัวร์บุปีพมทกไปเสจุมนปีบังงำลักเตะอดูบุไตบังอยู่ไอ้บยุมกะการีดูขัลลิงไงดาฮันดักตีมันก็สิกิอุบิเหตุนั่นสิดาไอ้คนนั้นตุงสินบ่ไปซามาใครสุสิจนะเคระอดูกิมาทักตามาดูกิมาตั้มเดที่40,000ยูวังนี่40,000จุปูสินเคระอิมากนุปาเสไปซาเสอิชอร์ได้คนนั้นลำบันตัวนบัดนี้อิชอร์กิสรุกนี่ให้นะอิชอร์ปีพมทกตุปุเร่ทำบาลกูบะอันโดรดกีมิชชันนารีอามาอีกมาขาดทับกสุรัมบะไม่นุปีโดเอาตัวอุบิเหตุทกปะดาว่าน่ะไล่ขันนร์ทำบาลไอ้นักกูทำบาลลาวมาละอาเกปรสนาตัวเรกเสมาสิกิไปซาเสอิมุงนิสินะอิชวร์กินุงชีบกิขุดน่ะสุกลักปมาตัมดาอิชวร์กิลับตัวกะไตบังกิไปซาสิบอร์นี่ให้นักขันบะไตบังกิวักขลน่ะสิลลังกะการีเลยบังอัมลบดียัยเพรนักขันบะมาดูกิลำมีเดชัดลำมาดูนะเฮาจิกที่อิชวร์น่ะนุงชีดนะเห็นอาจจะว่าบอร์ปีนนะบะอิมุงนิสิบุวารักปกีresult สิมาสิไปซานี่นุ้ยสิจนอะไรรำทำบาลนะมิตรกิปีรังสินดาร์เอร์กะโอ้ของนักกับปะกะอิชวร์บุทากัลเลยอุบิเหตุสิดาเฮาจิกสูอิเจเสมามิตรนามาดีมาร์ปลฮับละกะอามาขักตีเยิงกันเลยเฮาจิกที่หิงอิชวร์น่ะมาเทยมานาวสิบุยุมสูอามาอันนี้สาหันกันเลยการิสูอามาเลยเร่อามุกะนาวบเลยเร่อามุกะนาวบเลยเร่ยามในชวนปอปีบีเร่อดูมวยน่ะตั้มจับปาราดูที่คาริโนฮาร์ดีปุ่นซีสิดาไอ้กิชัวร์ไอ้บุยังสินบีบเลยบ้าให้ไปสิทีก็ยังadaเลยบ้าพับโนไอ้บุปอปีบ้าให้ไปสิตายบางสิกิขักตันนัตเตโกลมมันไอ้ดบกิปอร์สุไอ้กินี่มันดูสุอิชัวน่ะสังบีริบนี่มันสิบุสังบีริบอิชัวร์สินะไอ้บุนัทไทยฮันเดโกไอ้บุวารักปีให้นะมิดยาวดะนะมาทักกัดไปเสียอิชัวร์ปีดุนเลยบนี่หุสิจุไม่นุป้าเสียดิกันหน่อยดุนเลยรีมวยมุงเสียอาวานังตาบมีสิบุยามนั้นนุ่งเสียให้บนี่งสิมายามกิมรักตัวเสียบาตัวดุนเลยให้ไอ้คอยนะอิชัวร์กิมาจ้าสิงวยรักพมตัมดามันอามาดนัทไทยนะจัลลับดีอิชัวร์นะไอ้คุบดิสซิปลินที่ปีบนี่โกทริอัลสิท่าที่ทารักบนี่โกนะฮักกี้ท่าจะบดูยิงนั้นนับกิดมักตาไอ้คอยสิบุอิชัวร์กิมาจ้าโอยรับสูอคุยกิท่าจะไปสิเห็นนักขัดนั่นนับมาราตานั่นนับกิดมักตาอารุข้างบ่ให้ไปเห็นนั่นนับกิดมักตาเงาใส่เจมส์นะให้ไปดูอคุยนะเจมส์ที่ chapter 5 ที่ verse 11 ดระจบที่มาตั้งดามานะให้ไปดูอิสิรินาอุสิง blessing สิกระไดเดลีบราฮับ blessing พังกระบมีสิ่งสิดีอาวาบข้างกระบมีสิ่งสินี่ให้เจมส์की लाइरिक से अहाउ बदी की चैप्टर 1 की 2 दिगे दुम हाउ करे अवा अनंग लाख ब मतम दा नखोय सी याम ना असेंग बा सना सी सेंग हलब सु मांग ब याबा दुदगी हे द ममन अतांग बा नहक की थवाई की पुंसी सु लंगहन बा हबदो अदुगी ममन अतांग बन हेन काउंट तो हेन करी की दमक द जॉब पु ईश्वर न चांगयेंग पी ब्रा हबदो मा की परसिवरेंस सी मा की पेशेंस सीเห็นในยามหันนั่นแบบนี้ครับตัวเจมส์นะให้ไปเสียคนอูบพังแบบนี้ก็ไอ้คนที่ปุ่นซีสิตาอิชวนะไอ้คนที่นุ่งชีบกิดมักตาปาบตู้ตัวบกิดมักตานัตบะตัวเดินบกิดมักตา advanced for protection ให้เนี่ยฮิบรูกิ12ทุ่มปารักปะมาทำดีอิชวนะไอ้คนไป protect ตัวพี่ให้
Paul ki lairik ta mana kari hai brahati. Isili now sing. Ai koi no hisi phangli ba. A light hai ne mana hai ti. A light and temporary suffering, momentary suffering hai ni. Masi isona ai koi bumagi matik magundu. Pongdong na bagi pi bisiki chang tam narak paganda masi di kari sunatte hai ni. Ado a light and momentary to karino. Chapter 4 sida koi na pabam tamda madu uba. 11 sida lakpa matamda di 2 Corinthians ki 11 da lakpa matamda di mana yam na ayang ba. Amasung ngahaktang ki awaba pu du mana karam na hayadi ay punsi sida ay bune mi sing sina Jisu Krista ki pau sandok pagi na magta China kuntra mapan lak yay bisi mangarak ni hain Yop ki matumna I want to prove se ahum lak ni hain nung na tharaga sire hai na gate to hundok bisi amarak ni hain Jahas kai basi ahum rakmi. Amarak tin numit chupa ahing chupa jah ising manung da samatru da dum lay bani. Ay di toy na charahen bani. Ay di sahar da chalabsu yek na balay. Khunggang da chalabsu yek na balay. Ay di ahing se tumba pen na tumba phangdaba matam yam bani. Besides all this say ne mo kamana hai. Loy na magsi hai kramatungta. Besides all this, daily he was pressurized. Kariki damakta for the concern of the churches. Church singi damakta wakan kalu bakanda. Ma se mara amadedi say na puri ba yek na basing gunda sing na ngai dun lay bagi akiba danger sing charahen bagi awaba loy na magsi gisu. Mana church kita makta wakan kan bahab sina ma kita makta hihen na wai haina Paul ki punsi sida Christian amoy rerga false prophets sing sina ma bu yam high tv bani kari high bi brahabti ma si mai masak matau si yeng laga moy na nok na bi matau si yeng le masak si yeng labti yam usit ba wangang di lumi he letter ibdi kalli he Paul na moy bu challenge do ne ya ngai na mako ay laki ay ni ngang ibse hakchang yo ni yeng no ko thawai gi oi nai no polai bi noi no keri ki damak to yam napol to se ay su ko napol to ning re eko ai man hai 2 Corinthians chapter 11 sita napol to ge ay su ay angau bane han khan ge khalo a sing bidi natre ko ay na si wangang da se ay asing bidi natra bane adu apang bane han khalo nang chi huti macha ro ay su chi huti macha ni ne Nang ni shor gina mag kiyakat ke ay ni si kalle ne mana sum hayrak pa siya magi awa khang pa siya loy na hayrak pa ni arang makado na mana kari hay chahi tara meri hau kare matam mamanda nupa mabu ishor na paradise pubi ay masigi mapam sigi maram sida ishor na kanada su hayande amasung masigi mapam siya angak pa ni chimpan siya na pongdok pangamde Kana ko man napal tauge harabadi adum na paradise chakharbagi dumakta napal tauge dabani noi ge marakta kana paradise uragene kana ni shona noi bu sargab pubiragene pubira madi noi na napal tauge dab sai da khangi adubu nupa ai se napal tauki gani haibagi dumakta ishona egi hakchangda tingkhang yusin hanbani Maduki tingkhang du lautok na nabaki na makta ahumrak ay na isoda hay jabani adu isona ibu kiri hay my grace is sufficient for you hay po taibang sida nahak sina sufficient oiraga isor gi mateng leitadana nong gi ayuk hawgalaga isor nong magi chana ba chinjak de piro hay na pratna tarkar oidraba ay gi anab si phalo hay na pratna tonan ma tarkar oidraba Icha sing sibu khara themjin biyo haina pratna tona no tarkar oi raktraba aigi punsi se ishor hab si kai na raktraba punsi se ai khoi khara di adu phangabadi madu ishor ki borni hai asing ba ishor khangba nipa sing di ko Dr. Howard Kelly du yamna phau ne ko American gynecologist ni magi marup ahum na John Hopkins ke Maryland da hospital si hodok pani maming yam leiba Magi medical ki
graduation numitta mana ishor po prasna tawni ishor nangondagi lapthok hangadaba success mai pak putu ai bu pi gunoi ai gi punsida success tu nang na pire heraga success tu na manam oiraga nangonda lapthok ka da boirabadi adugma success tu ai bu pi bi gno haini akhoi gi marup ama aina yamna chauba officer boy khre chap chana sine habdi aina masi mi mayamna marup singi marak tu masi masak khangba atopa chati singnosi yamna makbu kalak jaba masigi thabak chinmei marak sida hawjik si mara nong share to bom tam dadi church ka su nangdre prasna to su nangdre bible kil sian kalak pam tam da isori sum lap to kre habse thamoi ham sok pani adugamba success nangi punsida ai gi punsida ai bu taibangi oiba sem saraga samban khajilaga security panghaliba pochai singsina isori lapthok halabadi taibangi security sida pan sida lanmi singsida ngasi leherga isorbu ngadabagi punsi hingba habisidi laibak apabadi nattabani ko ana akoi gi punsi sida isona mana amada karamna akoi sibu kun amada aina akoi gi tangkhul gi kun amada preaching chale kuise chatpa matamda mesida lei sabi macha teenager oigadu male seba gi damakta yam harau na ngai raga lairame ai chappa matamda nupi machasina doctor Mathanmi du nangra haine hoi ai ne have ganda haine yam na disappoint over masi thamo yam kaire ai di ojam Mathanmi habdi miyam wang chawra ngorok ngogdra hairaga hainako ai wang lamdubdu chawramdubdu ma thamo yam kaiba ai yam ngauramdubdo ma yam nungai treni ai di angau mi seba to ge habni masak mato phajaba mi wangaga seba to ge har masidi ipik pik pa lu kok pa mala nako haiba matakum ai khoi gi punsi sida mara amadati ko sum khallaga akoina ministry taurakpa haibase isona akoi su fajana sembiraga mana sagat piraga akoi gi skill se akoi gi pangol si thawai seng bagi mapan sina sum yokhat pi banataba adu mara amadadi chekshindrabadi akoi tom da sem saraga hakchang pha hanba sina su mara amda laibak thibo oirak pa yabani oja rai mi khoi gumbana ko preaching taurabadi message tadringai da mina amen haibani silepati pakhang de masak phajabani na mayam su taning me ba chumdar phawba chumi haiba edu su poramani natra sona pibani checkshin gadabadi mara amada ko achumba maroi borse sutna puthokhiba scream na puthokhiba masam style na puthoeraga achumma ibanigi luthanambagi punsi se khuru khutak kunbagi punsi se prashna taurigi sobu ngasin bu punsi se henna yang halak pa habse akhoi gi Christian gi ministry to su leita banate ko nahak ki popularity si sum hengalaga mi mayam na masak khang laga si narakpa nahak si thabak chilak pumatamda nahak pu isona yamna lusinna wangna kakhan haning ba lutha haning bagi lambi du didi akhoi si sum thelakpa taurakpa habse leibai hata panate akhoi gi punsida akhoi na awaba phanglak pisita kari tawe hardi akhoi si the blessing le mapa na nungsiba macha warakpa habse masina takpadi nakti ipa le habni adu warakpa sigi maruoiba result to the karino habdi sida habdine that we may share in his holiness hai ekoi si ishwar ge aseng ba holiness to ekoi share to hale nahak na Christian oirak pa matamda ishwar sina ekoi ge punsi si sengdok pi ba habse lei sida aran ba thoroi habdi natabani ko wakhan sida amak pa la eloi haba natabani wangang sangang thabakta perfect oiragani habdi natte ishwar na khangmani ko dubdi adubu mahang na sengdok pi khrab aikoi budi he has already set aside for his purpose
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯣꯂꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯇꯣꯞꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯌꯨꯁꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯔꯄꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯣꯂꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥꯔꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯂꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯒꯤꯔ ꯔꯤꯄꯨꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤꯔ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯨꯀꯣ ꯊꯧ ꯁꯥꯗꯕ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯗ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯦꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯨꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯕꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯤ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯦꯗꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯨꯡꯐꯝꯗꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯕꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏꯗ ꯆꯥ ꯊꯛꯎꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯩ ꯆꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯆꯥ ꯊꯛꯀꯦꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ 이몽이 누피세 하라하라노 라오라오 자싱 파모 하이나 마야암시 팜메 하딩 마시 코피 셈하게 하이나 마시 코피 셈나 마이 막시 티레 방들어봐 마차니 피트 고레 헤이 코피 셈나 막두 그라이서 그러겠네 헤이 하이나 항범 땀다 마차니 피네 에 이망 사육도 아이코이기 스피커는고 토일렛자 막 레이티 하이나 아이나 코피 셈나바 그노도 토일렛 부비그라나 하이 추르 쩔로 라우루로 하이나 안강 짜나 하이비나 토일렛 쩔르가 코피기 막두 부르가 하라오 부라에 마마시나 실로르 코피 하버가 때 아이디 아이시 탁시라 타로이시라 숨칸 करी सोमोन पपक पुसनत्तबनी अदु मक्तुदी किचन द कॉफी सेमद सिजिनबो ओइबा अरानबा मफमद चखिबा मतमदा असेंबा हायबगी इमेज सु मांगलकपा वखलदा असेंबा सि मांगलकपा अखोई क्रिश्चियन सिंगसे मरा अमददिगो ईश्वर न पीरिबा खोंजेलिसिबो ईश्वर की असेंबा इसे सकननबा कौथोखरेने ईश्वर की अफब वापो संदोम कौथोखरेने ईश्वर की मीने हाबगी आइडेंटिटी तो पुननबगी दमक्ता अखो कौथोखरगा मरा अमददि अखोजि तोपनरगा आइसि सिगुंबा असेंबा पुलपित सु काखतपा मयाम जोक्तोन पुलपित सु काखतपा पॉलिटिक्स की मयाम की वांगांग बसुम पंपू पुरगा आइसे करी की दमक सेट असाइड तोबरा हाबसे खंगदबा हाबसे लाइबंग याम थीबनिको अखोइगी पुंसीसिदा ईश्वरना कौथोखरबा अखोइसिबुदी ईश्वर की असेंब मागी होलीनेस हाइबसिदा शेयर तौहन्निंगे हाइने नंगी पुंसी के खोंथांगदो नंगना चटलिबो खोंजत्तु चेक्सनने येंगोको असिदा अमक्प लेबा मतमदा ईश्वरना सेंगदोकले मसिगी साइंटिफिकेशन की प्रोसेस सिदा ngसाय अइना हाइबा चही 53 रोम संसि केमो कापलकपा मतमदा वामन खिदना खांगबा ngamdana लेरिङैदा नोंमा मागी नुपा खेन तातासिना फमुंग फम लेरगा या जोनी आई लांग थूब मानख्रेने आई वामन ख्रे मसीदे आई ngमरो हैब कांदा नारीब मासे याम सौरख्रे करीगिनो आई लौद्रिङैदा आई सोइनाइबने नंग खंगदब्रो करीगिदमत ngसिदि लांग थूरे हन हाइबनो नकोक तु काय लेरंबगे हाइना नारीब मानको अदु ngang थोरगा थमोइदि याम नुंगाइत्रे हाइना अस आइगिसि सोइरगो आइना ngangiसे ken iburoiba nang waraugan ay nangangi buwangdo ay mandre ko ay netiko haina mana haidue adu matom na mana haide he chinti gnu madu nang magni nang gi thamoi da lairi bu thorakpani mana haide soi nairaba taraba apumba awa thabi do na karisu tawba ngamdarba aina phawba hojik su kanab su pen ba ngamdaba ai gi thamoi sida hojik phawsu complaint tawningba Hey sor, aigi thamoi si mare na humler ga chijin biyo, aigi da soy bakari leibage, awat bakari leibage habise, mana prasna tawe. Ai koi ki punsi sida, numit kudingi, asum na mana na ba hum na ba, chek sila ga kuklok, kok si luk taraga isor karino, aigi si karino haimna, wakan kan na ba tanjado, isor na ai koi pirak pa leirabadi, mandugi trials tu, it's a blessing, it's not a curse. Blessing ne habne ta nangi punsida du phanglibra nangi mungi punsida du phanglibra habdu check suluko mathang da misna mana habdi ai loisilage
นังบุ holy โอยหันกระเรหายไปโดนะฮักนักกรี reflect ตัวกันให้ดี righteousness อาชุมบกิลำจัดชาจัดอดอ reflect ตัวให้ยุมปันขรบะนุป้าอามาเสปากขังโอยนิ่งบกิวักขันดียาวรีบนี่มาเรายุมปันขรบะนุปีมันนะเลยสากิวักขันเลยบันยุมปันขรบะนุป้านะพุงกาดชัดลกาอาหิงนุปีโกยบเลยรีบนี่โกปาจาดชัดลกาปากขังชาจินนาเรกาเลยสาโกยบเมาโกยบเลยบันนี่โกชัดมานันเลยสาบิสิงสุไบเบิลนักเรียนไฮบราฮับดีนะฮักที่เชงโดลไข่ดอกขบมีนี่นะฮักที่หิงลิบะลำจัดสัจจะดูนะ that act of righteousness you have to reflect that righteousness ไอ้นะ reflect ตัวไอ้เนี่ยไอ้นะฮักสิ่งได้เฮไฮปนี่ไอ้นะลูกฮงบีบนุมิตตะกูลูกฮงบะเฮกลอยระกะ candles ฮาลิบเซ่อาหารมาดลูกฮงบะหูตรึงไอ้ the candles อันนี้ทานบะนี่อาหุมสุบะไม่ยากสิทานตระกะทำบะลูกฮงบะลอยบะมาตุงดามวยอันนี้นะอาหารบะแอกโอยนะจังสิเลระกะมาตายกิ candle อันนี้เสมาซานี่ลาวระกะมนุงกิไม่ยากกิ candle สิจูระกะมวยอันนี้ดูมุทัดระกะทำบะอันนู้นปุ่นสิดูหูเรฮับเซ่มวยบุเฮกนิ่งสิงหันบะนี่ลูกฮงบะอาหิงดานังปักขังกิปุ่นสิชีระบะนี่อันนั้น Romans chapter 6 da consider yourself kari consider ตัวกันนี่ฮับดูYou consider that you are dead to sin. ปาปที่สิ่งให้นักขันโลหะเนี่ยอิโชดหิงเงนักขันโลหะเนี่ยไอ้นับปักขังยี่วักขยาวเราสู้ริงสิอุรักกันได้เฮ้สิดีงางนี่สุมิตยิงนี่อดูบุไอ้ดีปักขังไว้เดี๋ยวได้ฮับสินิ่งสิงโลหะเนี่ยนั่งเสียเชงบะมีนิโกอิโชนะตัวต้มนักไข่ดกปนี่ไอ้กี่กับสิดีกาแฟเชมนั่นนะปนี่toilet กินนัตเตปาร์ตรูมกินนัตเตฮับเซ่นิ่งสิงโง่ให้เนี่ยอดูนิ่งสิงแล้วก็คงทางไปสิดี righteousness กี reflection ดูเสียงนู่อูกันนี่ให้อรวยบุตรมานะให้บุตรอดูก็อาชีลอยนั่นนะนักกิปุนซีสิดาอิงทับะ peace ฮับเซ่อคุยสิบุอิชวร์นะมากิมาจ้าโอยรักประกันดาอิชวร์บุอคุยสิบุไตชินนะหันบ่มาตำดามากิเยกนะบ่อยนะเลยบุดูอคุยสิเยกนับโอยดุนะอิชวร์บุตรสินนะครับ peace with God อิชวร์ก็จานอะไรยานอะไรจานนักขบ้ายานักขบ้ามีสิ่งดูดีลานกีอากีบกีอาสาวบกีวัคลดูมังเร่ reconcile ตัวรับดีอดูลักมังขมาตุงเดดีครีเลยกันนี่ฮับดีลานเลยตบกีอิงทับโดนังอนเดลาอิชวร์สิไอ้เยกนับนัตเตไอ้บุพิชาโตก็ตบนัตเตฮับสิมาดูนะอิชวร์กิอิงทับสิไอ้คอยมายามนับปามบันี่มาสิ fruit of the spirit นี่อดูไอ้คอยขยามารุมเดมาสิที่พังดับนี่อิชวร์จะยาวดึงไงดีอาชีพพังมาสิงสิกันานฮับดีอิชวร์ก็ตายสินนักรับสิงอันดูจิมมี่แฮนทริกส์กีวารีดูนคอยลุยนัตตายก็ตายบังบันดาอิเล็กทริกกีตาร์ของบัดา number 1ในมาดิมานะอิเล็กทริกกีตาร์สิของละก็มาคิพาวไปเสมามุกเห็นนะให้บเลยเตะนะมามิงเลยเรดนะมานะสเตสกักละก็กีตาร์ของไปเสมีสิ่งที่ทำไว้สิดุมทริลตัวปนี่น้องมาดิมานะกีตาร์ดูของเนี่ยละก็อิเซดูสักละก็จุ่มนั่นเลยกระไรมานะไปดิบกีตาร์ดูเซสุดายัยเร่ยัยขายเร่ครูกุตะกุลละก็ตุมินเลยกระไรมีมายามสินะไม่ใช่บุ performance part อามาระครีโนเนี่ยนะมันไม่ยังละก็มานะครีหายบราฮัดน้อยกินรักตากันนากุมนะอิงทับะ please หายไปเสียขังบเลยระบดีหุ่น backstage แต่ไอ้บุคระอุณาบิโอมาเกิดทำโอยสิปูบทางบังมลักตบะอิชอร์สิมามาสักขังตบะอดุกันนานะสุ backstage แต่มาบุลักแล้วอุณาบิดนะนุมิตครกิมาตุงดามาสุสัยโตครเนี่ยจะให้คุณเตร็ดตาไต่บังสิได้หิงลำเล่ห์ก็หิงบกี้อัฐสิมานะก็ได้เดลัยกันนี่ไต่บังกี้ blessing สิก็ได้เดลัยหายดีควายที่แกพาวน์ป้ามวยสิ blessing เลยบรานัตเตอิชอร์ดูสัมนาหูดบะไต่นาหูดบะ reconcile ตัวหูดบะ
Adubu ngasi Christian singidi Ishor bu samnak raba ekoi kidamakdati the peace of God is with us because we have already reconciled with Him. Ano Ishor bu akoi taisin na ba habdu maru oi ichilinaw sing Ishor na nung siba ekoi budi Ishor na warak watem bibani awa anang lakpa matam su egi punsi di Ishor na yeng biri bani habi taja ba manung da pentok pa ngam meher kari kari or su Ishor na haki aning bu tok han bi ko habi mapung pa ba bodo akoi mamam hing na hot na si hab si haira ga tension jarake